эрхэмт үнцээ тооцдог. 여기 보세요. Нашаар цай. 어떤 아이가 За 있었습니다. нэгэн хүү байсан. 이 아이가요. Энэ хүүхэд 독수리 그 둥지에 가서 독수리 알을 하나 훔쳐온 겁니다. тэр бүрэгдийн өөрөн дээр очиод бүрэгдийн өндгийг хулгайлаад 예. аваад ирчих. 그걸 훔쳐가지고 자기 집 닭장에다가 집어넣은 거예요. Өөдгөө хулгайч авч авчаад өөрийнхөө гэрт байгаа дахианы өөрөн дээр тавьчих чинь. 그러니까 이 엄마 닭이요 자기 알인 줄 알고 품어준 겁니다. Тэгээд нөгөө ихтэйхэн болохоор миний л өндөгийн болоо та гэж удаад дарж байна. 예. 한참 품고 있는데 Дараал байж байсан чинь. 알이 나왔잖아요. Тэгээд мэдээж өндгөөс нь гараад ирнэ сте. 그죠? Цуцлаа 예. тэгээд. 근데 자기 새끼들과는 다른 게 한 마리 나왔잖아요. Тэгээд өөрийнх нь зулгаас өөр гараад ирлээ. Өөр зулг гараад ирлээ. 그래서 무슨 생각했냐면 Тэгээд юу гэж бодож байгаа вэ 야, гэвэл 우리 집에 드디어 장군이 태어났구나. за манай энэ гэр дотор нэг жанжин төрчихчтэй. 왜? Яагаад? 다른 새끼보다 크니까. Нөгөө өөр төрөөс нь дэгдээх нөгөө зулгаас нь илүү том байгаа байхгүй юу? 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 야 드디어 우리 집에도 장군이 태어났구나. За эцэст нь 좋아했습니다. манай гэрт нэг жанжин мэдлжээ гэж хэлж байна. 예. 근데 얘가 막 다른 새끼보다 더 많이 먹잖아요. Тэгээд тэр болохоор бусад зулцаг бодвол их хитэн нэстэй. 예. 몸도 더 크잖아요. Тэгээд биеийн ч гэсэн том. 예. 그렇게 이제 막 살아가고 있는데 Тэгээд амьдарч байж байсан чинь 하루 이제 막 밖에서 이제 놀고 있었습니다. нөгөө өдөр гадаа тоглож байгаа. 근데 하늘을 보는데 독수리 한 마리가 쫙 날아가고 있는 거예요. Тэнгэр рүү гарсан чинь нэгэн шувуу дүүл нисэж байна. 독수리 한 마리가 날아가고 있는 거예요. За нэгэн за бүргэд болохоор дүүл нисэж байна. 예. 엄마 닭이 이렇게 이야기하는 겁니다. За тэгээд ээж дахиад хэлж 자, байна. 얘들아 하늘을 한번 봐라. За хүүхдүүдээ та нар нэг тэнгэр рүү нэг хардаа. 저분이 누구냐 하면 Тэр хинбэ гэвэл 하늘의 왕이신 독수리님이시다. 독수리님. тэнгэрийн хаан болох бүргэд. 저분이 나타나면 Тэр нэгэн гараад ирвэл 다 집으로 도망가야 된다. тэр нэгэн гараад ирэхэл бүгдээрээ тэр өөрлөгөө зүхтах хэрэгтэй. 저분이 하늘의 왕이라고. Тэр нэгэн бол тэнгэрийн хаан. 이 독수리 새끼가요. Тэгээд тэр бүргэдийн зулцаг 야, 좋겠다. ямар сайхан юм бэ. 나도 저렇게 한번 날아봤습니다. Би ч гэсэн тэгээд нэг нисээд үтсэн бол. 그렇게 하면서 닭장으로 숨었습니다. За тэгээд дахианы өөрлөгөө ороод нуугдлаа. 예, 그리고 시간이 지났습니다. цаг хугацаа өнгөрч байна. 이제 이 독수리 새끼가 이 닭처럼 살다가 이제 늙었습니다. Тэр бүргэдийн зулцаага дахиад адил амьдарсаар байгаа л хөгжтөрч байна. 예. 그러다가 닭장 속에서 죽었습니다. Тэгэж байгаа л дахиан үүрэн дотроо өгсөн. 왜요? Яагаад юм бол? 왜? Яагаад юм бол? 자기가 독수리인지 모르니까. өөрийгөө бүргэд гэдгээ мдээгүй учраас. 자기가 독수리인지 모르니까 닭처럼 살다가 죽은 거예요. өөрийгөө бүргэд гэдгээ мдээгүй учраас дахиатай л адилхан 여러분, амьдарсан. 우리는 Бид бүхэн 독수리인데 бид хүн бол бүргэд 닭처럼 살면 안 되잖아요. дахиатай адилхан амьдарч болохгүй шүү дээ. 아니에요? Тийм биш үү? 여러분, 우리는 Бид бүхэн 하나님을 향한 소망을 가진 사람인데 Бурхан руу хандаад найдварыг тээж буй хүмүүс 하나님께 그렇게 쓰임 받고자 하는 그 소망으로 살아야 되지 않겠어요? Бурхан руу хандаж нэг эрхмээр хэрэглэгдээ гэх найдварыг тэгээд амьдрах хэрэгтэй биш үү? 왜 닭처럼 살다가 죽으려고 합니까? Яагаад дахиатай адилхан амьдарч байгаад үхцгийх гээд байгаа юм бэ? 시편 Дуулал 127편을 보겠습니다. 127. За дуулал 127. 시편 127편입니다. Дуулал 127 дугаар бүлэг 4절로 5절을 보겠습니다. 4-5 дугаар ишлэлийг харъя. 읽어볼게요. Уншиж цай. Залуу хүний хөвгүүд дайчны гарт буй сум адил. Тэдгээр саадгаа дүүргсэн хүн юутай өрөөлтэй вэ? Дайснуудтайгаа тэд ярилцах үедээ ичгүрт ис ормой. 자, 여기 보시면요. Эцэнээс харах юм бол 지금 가정에 대한 말씀을 하고 있는 것 같죠. гэр бүлийн талаар нь ярьж байгаа юм шиг байгаа биз? 자, 그런데 우리가 여기서 이런 교훈을 받아볼 수 있습니다. Гэтэ бид хүн энэчнээс ийм сургамжийг авч байна. 4절에 나오는 화살은 그리스도인 각 그리스도인 개인입니다. За дөрөвдүгээр ишлэлээр гарч буй сум болоо хуухын Христэд итгэж нэг тус бүр байна. 5절에 보면 전통이 있죠. 전통. За 5-р ишлэлээр бол нэг саадаг гэж гарч байгаа 예, үстэй. 그건 교회입니다. Тэр саадаг бол чуулган юм. 교회 안에 Чуулган дотор 화살이 많으면 сум их байх юм бол 예수님은 우리를 가지고 마귀와 전쟁하시는 거예요. Есүс бид бүхнээр бузар сүнстэй дайдах болно. 여러분, 전쟁에서 화살이 없으면 Дайнд номсон байхгүй байх юм 그 бол 전쟁을 이길 수 없잖아요. энэ дайндс ялалт байгуул чадахгүй үстэй. 그러니까 예수님께는 뭐가 Тийм 필요하냐면 учраас Есүст юу хэрэгтэй гэх юм бол 화살과 같은 사용할 그리스도인이 필요한 겁니다. сумтай адилхан хэрэглэхэр хэмжээний Христэд итгэгч хэрэгтэй. 예. 여러분, 예수님은 Есүс
쓰임 받고자 하는 화살 같은 그리스도인을 찾으시는 거예요. Хэрэглэгдээ гэхийг хүсмөр сум адил Христэд итгэжийг хайдаг. 그 화살이 많잖아요. Тэр сум олон болох. 그럼 예수님이 이렇게 하십니다. Тийм бол Есүс ингэх 그 болно. 화살을 아프리카에도 쏘시고 Тэр сумыг Африк руу ч харваж, 몽골에도 쏘시고 Монгол руу ч харваж, 수많은 나라에 그 화살을 쏘아 보내잖아요. маш олон газар руу сумыг харвах болно. 여러분 저도 Би ч гэсэн 화살인 겁니다. би ч гэсэн сум юм. 예. 이곳으로 마귀와의 전쟁을 위해서 하나님이 쏘아 보내신 거예요. Энэ газар руу бузар сүнстэй дайтхан тулд сумаар нагааг харвсан. 자 그러면 Тэгвэл 여러분들 중에서도 하나님은 화살을 찾으시는 거예요. та бүхний дотроос ч ихсэн бурхан сумыг хайж байна. 여러분의 고향으로, Та бүхний төрсөн нутаг, 여러분의 학교로 та бүхний сургууль, 하나님은 그렇게 쏘아보내 화살을 찾으시는 겁니다. бурхан тэгэж харавхаар хэмжээний сумыг хайж байна. 왜 주님이 오시냐면 Яагаад эзэн ирэх вэ гэвэл 화살이 다 떨어졌으니까. тэр сумдууд нь бүгдээр унчихсан. 화살이 없으니까 Тэр сум нь алга 더 болчихсон. 이상 전쟁을 할 수 없으니까. илүү ихээр дайдах аргагүй болчихсон. 그때 주님이 오시는 거예요. Тэр үед эзэн ирнэ. 예. 여러분, Та бүхэн 여러분은 주님의 화살이 되셔야 됩니다. та бүхэн эзний сум нь болох хэрэгтэй. 예, 내가 주님 앞에 정말 귀하게 한번 쓰임 받아봐야 되겠다. Би эзний өмнө нэг ч болтоо нэг ирхмээр 내가 хэрэглэдэг. 정말 주님에게 화살 같은 사람이 돼봐야 되겠다. Би эзний өмнө сум адил хүн болъё вэ? 이 교회가 전통인데 Энэ чуулган болохоор энэ саадаг байна. 여러분 모두가 그런 화살이 된다면 Та бүхэн бүгдээрээ тэр сум нь болъё гэх юм бол 주님은 얼마나 멋진 전쟁을 하시겠어요. эзэн ямар мундаг дайдах вэ? 예, 여러분을 통해서 얼마나 많은 영혼을 건지겠습니다. Та бүхнээ дамжуулан ямар хэмжээний сүнсийг аврах вэ? 여러분 원래요. Энэ жил 내가 정말 주님께 좋은 화살 같은 사람 돼야 되겠다. би энэ жил эзний өмнө сайн сум адил хүн болъё вэ? 예, 그 소망을 좀 가져보세요. Ийм найдварыг тээцгээгээрэй. 자 그리고 Тэгээд 두 번째는 어떤 소망을 가지셔야 되냐면 хоёрдугаар нь ямар найдварыг тээх хэрэгтэй вэ гэвэл 깨끗하게 살아보고자 하는 소망. нэг цэвэрхнээр амьдрья гэх 여러분 найдвар. 거룩을 소망하십시오. 거룩을. Энэ ариун байдлыг найдвар болгоорой. 무엇을 소망하라? Юуг найдвар болгоорой гэж байна? 예, 거룩을 소망하라. Ариун байдлыг найдвар болгоорой. 요한 1서 3장 보겠습니다. 1-р Иохан 3-р бүлгээс харцгаая. 요한 1서 3장입니다. 1-р Иохан 3-р бүлэг 1절로 3절 1-ээс 3-р ишлэл. 읽어볼게요. Уншицгаая. Бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуулуулахаар ямар их хайрыг эзэн бидэнд сойрсоныг хараач. Бид бол чухам инэл юм. Биднийг ертөнц таньдаггүй нь түүнийг таниагүй учир юм. Хайртууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 자, 주님을 향해서 소망을 가진 사람은 자기를 깨끗하게 한다고 돼 있죠. Эзэн рүү хандаж найдварыг тээж байгаа хүн нь өөрийгөө цэвэршүүлдэг гэж 그렇죠? байгаа сте. 예. 소망을 가진 사람의 특징이 뭐냐면 Найдварыг тэгээд амьдарч байгаа хүний онцлог нь юу юм бэ? 자기를 깨끗하게 하는 거예요. өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 왜? Яагаад? 예, 주님은 깨끗한 사람 사용하시니까. Эзэн цэвэрлэх хүнийг хэрэглэх учраас. 예, 여러분 거룩을 소망하십시오. Ариун байдлыг найдвар 이 болгоорой. 청년의 때 Энэ залуу 내가 үедээ 정말 깨끗하게 한번 살아보겠다. би үнэхээр нэг цэврээр амьдрий байж. 다니엘은요. Даниэл 그 거룩의 소망을 가진 사람이에요. ариун байдлын найдварыг тээж ирсэн. 그래서 어린 나이에 바벨론에 잡혀갔는데 Тийм учраас л балчир насандаа Бабилонд зарагдаад боолчлогдоод явдаг. 그 왕의 음식으로 자기를 더럽히지 않겠다고 하잖아요. Тэр хааны эдийн тэргүүтнэр өөрийгөө бохирдуулахгүй гэсэн биз дээ. 왜? 야가 된 그는 것? 거룩을 소망했기 때문에 그렇습니다. 아리ун байдлыг найдвараа болгосон учраас юм. 요셉은 왜 보디발의 아내의 유혹을 거절했을까요? Йосеф яагаад Потифарын эхнэрийн уруу татлагаас татгалцсан болов? 거룩을 소망했기 때문에 그렇습니다. Ариун байдал нь найдвар нь учраас. 만약에 그 거룩에 대한 소망이 없었다면 Магадгүй ариун байдлын найдвар байхгүй байсан бол 요셉은 그 보디발의 아내의 유혹에 무너졌을 거예요. Йосеф Потифарын эхнэрийн уруу татлахад унчгал байсан. 근데 삼손은요? Харин Самсон 왜 들릴라의 유혹에 무너졌을까요? яагаад Делилагийн уруу татлахад унсан бэ? 거룩에 대한 소망이 없었던 거예요. Ариун байдлын найдвар байхгүйсэн 여러분 그 учраас. 들릴라라는 이름의 뜻이 뭐냐면 Делилагийн нэрнийх нь утга нь юу вэ гэвэл 가치 없는 그런 뜻이에요. үн цэнэгүй гэсэн утгатай. 예. 들릴라의 이름의 뜻이 가치 없는 그런 뜻이에요. Делилагийн нэрнийх нь утга бол үн цэнэгүй юм. 그러니까
하나님을 향한 소망이 없는 사람은 тиймээс бурхан руу ганцхан найдваргүй хүн бол 가치 없는 유혹에 무너지는 겁니다. үн цэнгүй уруу татлага дээр бүдрээд унчихдаг. 여러분 그 들릴라라는 그 유혹이 얼마나 가치 없는 거예요. Энэ Делилагийг уруу татлах нь ямар үн цэнгүй зүйл вэ? 그러지 않아요? Тийм биш гэж юу? 여러분 이 세상의 유혹, Энэ ертөнцийн уруу татлага, 이성의 유혹 эсрэг хүнсний уруу татлага 아무 가치 없는 бүр 겁니다. ямар ч үн цэнгүй зүйл. 예, 여러분 그걸요 Үнийг 거절하셔야 됩니다. үүн дээр татгалздаг байх хэрэгтэй. 거룩을 소망하셔야 됩니다. Ариун байдлыг найдвар болгох 그래요? хэрэгтэй. 어떤 그리스도인에게 의사 친구가 찾아왔습니다. За нэгэн Христэд итгэгчдэр нэг эмч найз нь хүрээд ирлээ. 이 친구는 외과 의사입니다. 외과 За 의사. энэ найз нь болохоор мэс заслын эмч байхгүй юу? 예. 근데 이 사람이요 Тэгээ тэр хүн 영화 티켓을 사요. 영화 за нэг 티켓. киноны билет худалдаж аваад ирж байна. 예. 그래서 같이 영화 보러 가자고 이야기를 한 Тэгээд 거예요. нөгөө найз нь хамтдаа нэг кино үзчихье гэж байна. 근데 이 사람이 보니까 그리스도인이 보면 안 되는 영화야. Тэгэл нөгөөдгийг нь харсан чинь Христэд итгэгч хүний үзэж болохгүй кино байна. 예. 그 자기는 대도로? 나는 그리스도인 때문에 이런 영화 보지 않겠다고 А 이야기해요. би бол Христэд итгэгч учраас ийм кино үзэхгүй. 근데 친구가 이렇게 이야기합니다. Нөгөө найз нь ингэж байна. 보고 어떠냐고. За үзлээгээд яа. 이 정도 영화 보는 거 За 괜찮지. ийм зэргийн кино үзэхэд бол зүгээр шүү дээ. 근데 이 사람이 이렇게 이야기한 겁니다. Тэгээд дөрүүд нь энэ хүн ингэж хэллээ. 네가 외과 의사인데 За чи бол мэс заслын эмч шүү дээ. 너는 손을 씻지 않고 사람을 수술하냐? Чи гараа угаахгүйгээр хүнд мэс засал хийдэг юм уу? 너는 사람 수술하기 전에 반드시 손을 깨끗하게 씻지 않냐? Чи хүнд мэс засал хийхээс өмнө гарцаагүй гараа цэвэрхэн болгож угаадаг үстэй. 사람을 수술하는 사람도 그렇게 깨끗하게 자기 손을 씻는데 Хүн мэс засал хийдэг хүн тэгтлээ өөрийгөө гараа цэвэрлэж байхад 나는 사람의 영혼을 건지려고 하나님 말씀을 전하는 би 사람인데 бол хүний сүнсийг аврах гэж бурхны үгийг тараадаг хүн. 영혼을 하나님께로 인도하는 그리스도인인데 Сүнсийг бурхан руу удирдаг Христэд итгэгч. 내가 어떻게 나를 더럽힐 수 있겠냐? Би яаж өөрийгөө бохирдуулах юм бэ? 네가 의사인데 그렇게 손을 씻는데 Чи эмч хэрнээ гараа угаадаг штэ. 제가 오늘 여기 Би 와가지고요 өнөөдөр энд ирээд 여기 치과에 잠깐 치료를 받았습니다. энэ хальт шүдний эмнэлэг рүү очиод эмчилгээ хийлгсэн. 예. 근데 치료하시는 분이요 손을 막 씻더라고. Тэр эмч маань болохоор гараа маш сайн угааж 예. байлаа. 그리고 손에 장갑을 또 끼더라고. Тэгээ гартаа мөн бэлий өмсөж байлаа. 예. 제가 치료 받아야 되잖아요. Бэлий бол мэдээж эмчлүүлэх хэрэгтэй байсан. 의사가 막 손을 씻으니까 Эмч ч гэсэн гараа угаасан учраас. 나도 손을 씻어야 되겠더라고. Тэгэхээр би ч гэсэн ер нь бас гараа угаах. 나도 손을 씻었어. Тэгээд би ч гэсэн мөн гараа угаасан. 여러분 사람의 몸을 만지는 사람도 그렇게 자기를 씻잖아요. Хүний биеинд хүрдэг хүн хүртэл өөрийнхөө гарыг биеийг тийж угааж цэвэрлэж байна шүү дээ. 우리는 영혼을 주님 앞으로 인도하는 사람입니다. Бид хүн бол сүнсийг эзэн рүү удирддаг хүмүүс. 디모데후서 2장에 보면 2дугаар Тимот 2дугаар бүлгээс харах 이런 юм бол 말씀이 나오죠. ийм үг гардаг 자, үстэй. 집에는 많은 그릇이 있는데 찾지 마시고 보셔요. За хайлгүйгээр хараарай. 집에는 많은 종류의 그릇이 За 있는데 гэрт бол олон төрлийн сав суулгууд байна. 하나님이 어떤 그릇을 쓰시느냐? Бурхан яг ямар сав суулгыг нь хэрэгэлдэг вэ? 깨끗한 그릇 쓰시는 거다. Цэвэр сав суулгыг нь 그릇이 хэрэгэлдэг. 어떤 종류냐 그게 중요한 게 아니에요. Сав суулга нь ямар төрлийнх байна вэ гэдг нь чухал биш. 금으로 만든 거냐? Тэр алтаар хийсэн ч үү? 나무로 만든 거냐? Модоор хийсэн ч 흙으로 үү? 만든 거냐? Нэ шавраар хийдэгсэн ч 그런 게 중요한 게 아니에요. тэр зүйл нь чухал биш. 깨끗한 거 쓰십니다. Цэврийг л хэрэгэлдэг. 예, 여러분 내가요 Би 가난해도 ядуу 배운 байлаач. 것이 많지 않아도 Сурсан зүйл их биш байлаач. 거룩을 소망하면 Ариун байдлыг л найдвараа болгох юм бол 주님 그 사람 쓰시는 거예요. эзэн тэр хүнийг хэрэглэнэ. 자 그리고 세 번째 Тэгвэл гуравдах 이 нь 청년 때요 энэ залуу үед 말씀을 더 알고자 하는 소망을 좀 가지시면 오객이- 좋겠습니다. үгийг илүү ихээр медиа гих найдварыг тэцгээгээрэй. 봐봐요. Хардаа. 여러분요. Та бүхэн 여러분은 스마트폰의 전문가죠. та бүхэн бол гар утсандаа бол бүр мэрэгжлийн юм биз дээ. 안 보고 메시지 보낼 수 있죠. За бүр текст нөгөө тэгээ харахгүйгээр баг мессеж хийчих чадна биз? 양손으로. Энэ хоёр гараараа, хоёр хуруугаараа. 저는 이렇게 합니다. Би бол ингэдэг. 이렇게 보내요. Ингэж явуулдаг. 근데 젊은 Харин 사람들은요. залуу хүмүүс 안 보고 그거를 бүр 하더라고요. харахгүйгээр хийдэг юм байлээ. 예, 맞죠? Тийм биз дээ. 예. 그런 쪽으로는 전문가예요. За ийм тал дээр болохоор бүр мэрэгжлийн. 근데 성경의 전문가십니까? Гэтэ Библи дээр бол мэрэгжлийн нөө. 요엘서 한번 찾아볼까요? 요엘서? За энэ Ёэл номыг хайж алцгаах уу? 이러면 За тэгэх юм бол 어디 있지? хаанаагаан болоо? 이런 사람이 분명히 있을 거예요. Гарцаагүй тийм хүн байж л байгаа. 여러분 보세요. Хардаа. 여기 봐요. Харцгаая. 이 성경은 Энэ Библи нь 하늘에서 내려온 책입니다. Тэнгэрээс бууж ирсэн. 예. 여러분 우리가 믿는 믿음은요 Бид бүхний итгэдэг итгэл нь 책의 종교입니다. 책의 종교. энэ номны
нөхөө итгэл буюу одоо номны шашин юм. 우리의 믿음은 Бид бүхний 이 итгэл 성경을 통해서 생기는 거예요. энэ Библиэр дамжуулан бий болсон. 우리의 믿음은 бид бүхний 이 итгэл 성경을 통해서 증명되는 겁니다. энэ Библиэр дамжуулан баталгаажсан. 그러면 тэгвэл 우리의 믿음을 증명하기 위해서는 Бид хүн өөрсдөө итгэлийг мөн баталгаажсан. 우리는 반드시 성경을 알아야 됩니다. Бид хүн энэ Библийг гарцаагүй мэдэж байх хэрэгтэй. 네. 그러니까 тэгвэл 하나님의 말씀을 좀 더 깊이 알고자 하는 그런 소망이 여러분 모두에게 필요한 거예요. Бурхны үгийг илүү гүн гүнзгийгээр мэдъя гэх ийм найдвар та бүхэнд 여러분 хэрэгтэй. 보세요. Хардаа. 누가 말씀을 알고자 하는 소원을 가질까요? Хэн үгийг мэдъя гэх найдварыг тээдэг юм болоо? 노인입니까? Хамдуудын хэсэг юм болов уу? 어머니예요? Ээжүүдийн хэсэг юм болов уу? 아버지들이에요? Аавууд маань юм болов уу? 누구예요? Хин юм болоо? 그렇죠, 여러분들이. Тийм үстэй та бүхэн юм. 예. 여러분 만약에 Магадгүй 제가 여러분 나이로 돌아간다면 би та бүхний насан дээр эргээд очно гэх юм 제가 бол 지금 가장 후회되는 게 뭐냐면요. миний хамгийн ихээр харамсдаг зүйл юу вэ гэвэл 여러분의 나이 때 та бүхний насан дээр 성경을 좀 더 알았었다면, Библийг илүү их мэдчихгүй нь яв та. 좀 더 성경을 공부할 걸. Илүү их Библийн талаар сурахгүй нь яв та. 정말 많은 후회가 됩니다. Энд тал дээр их харамсдаг. 여러분의 손에서 스마트폰을 놓고 Та бүхэн гартаа барьчихсан байгаа гар утсаа тавиад 하나님의 말씀을 잡아 보십시오. Бурхны үгийг бариарай. 여러분 누가복음 16장에 보면요. Луг 16 дугаар бүлгээс 지옥 харах 간 부자에 대한 내용이 나오잖아요. там руу явсан энэ баяны талаар гардаг байсан. 그죠? Тийм биз? 그 부자가 왜 지옥에 갔는 줄 Тэр 아십니까? баян яагаад там руу явсан бэ гэдгийг мэдэх үү? 거기 뭐라고 되어 있냐면 Тэр дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр 날마다 호화로 연락하다가 그렇게 되어 있습니다. өдөр болгол баярлаж наадам хийж байсан гэж гардаг. 그 사람은 매일 잔치했습니다. Тэр хүн бүр өдөр болгол хөө баярлаж цэнгэж байсан. 그러다가 지옥 갔잖아요. Тэгж яжгаад л там руу явсан 그 байсан. 사람이 성경을 봤다면 구원받았을 거예요. Тэр хүн Библийг харчихсан байсан бол аврагдах байсан. 마찬가지입니다. Үүнтэй адилхан 여러분 우리가 бид бүхэн 성경을 좀 더 알았다면, Библийг жоогоо ч болтгоо 말씀을 илүү мэдэх юм 조금만 бол 더 가까이 했다면 Библиэд илүү жоохон ойр болчих юм бол 우리는 좀 더 열정을 가지고 살아갈 수 있을 겁니다. бид хүн илүү ихээр халуун сэтгэлийг тэгээд амьдрч чадна. 여러분 우리요 Бид бүхэн 우리의 손에서 бид бүхний гартаа 스마트폰을 좀 놓읍시다. өөрийнхөө гарнаасаа нэг гар уснуудаа тавьцгаая. 그리고 우리의 손에 성경을 좀 잡읍시다. Тэгээд өөрсдөө гартаа Библийг барьцгаая. 그래서 말씀을 좀 더 많이 알고자 하는 소망을 가집시다. Үгийг илүү ихээр мэдъя гэх найдварыг тээцгээе. 제가 Би 한 2달 전에 한국에 갔다 2 왔는데 сарын өмнө Солонгос руу яваад ирсэн. 어떤 교회를 가니까 Нэгэн чуулганаар очиод үзсэн чинь 교회 전체가 시편 119편을 암송하기로 했더라고요. чуулга нийтээрээ дуулал 119 дугаар бүлгийг чэйжлэхээр болсон байна. 제가 60살이 좀 넘으신 분을 Би 만났는데 нэг 60 нас нэг давсан хүнтэй уулзсан. 그분이 자기 119편을 다 외웠다고 하더라고요. Тэр нэгэн өөрөө болохоор дуулал 119 дугаар бүлгийг бүгдийг нь чэйжчихсэн гэж байна. 제가 지금 틀어드리고 싶은데 영상으로 틀어드리고 싶은데 За би нэг бичлэгээр бол үзүүлэхийг хүсэж байна. 그럼 시간이 다 갈 거예요. Тийм бол цаг нэлээд явах юм шиг байна. 틀어줄 수가 없어. Тэгэхээр үзүүлэх аргалаа. 그런데요, Тэгтээ 그 시편 119편 전체를 다 외웠더라고. дуулал 119 дугаар бүлгийг бүхэлд нь бүгдийг нь чэйжчихсэн байж. 그러면서 그분이 저한테 이렇게 이야기했어요. Тэгээд тэр нэг нь надад ингэж хэлсэн. 목사님, Астраа. 제가 그걸 암송하니까요. Би үүнийг нэг чэйжлээд үзсэн чинь 스마트폰 볼 시간이 없어요. гар утсаа харах цаг байхгүй лээ. 제가 그 시편을 외우니까 Би энэ дуулалыг чэйжлээд үзэхэд 제 머릿속에는 시편 119편밖에 생각이 안 납니다. миний толгойд маань дуулал 119 дугаар бүлгээс өөр бодол эргэлдэхгүй байна. 죄 지을 시간이 없습니다. Гэмн өглийг хийх цаг чалга. 제 삶이 거룩해졌습니다. Миний амьдрал маань ариун болсон. 너무 좋습니다. Маш сайхан байна. 그런 이야기 하더라고요. Тэгэж хэлж байна лээ. 제가 같이 교제하는데요. Би хамтдаа нөхөрлөдөг байхгүй юу? 제가 좀 부끄럽더라고. Тэр хамт нөхөрлөдөг хэрнээ би өөр ичиж байна лээ. 여러분, 내가 하나님의 말씀을 좀 더 깊이 알아야 되겠다. 그 소망을 좀 가져보세요. Бурхны үгийг илүү их гүнзгий мэдъя гэх найдварыг 보세요. тээцгээе. Хардаа. 이스라엘이 왜 망했냐면 Израиль гэх улс яагаад сүрсэн бэ гэх 하나님의 юм бол 말씀을 소망하는 사람이 없었기 때문에 망했습니다. Бурхны үгэнд найдвараа тавьж найдсан хүмүүс байхгүйсэн учраас л сүрсэн. 여러분, 나라는요 Улс нь 군인이 지키는 게 아니에요. улсыг цэргүүд сахиж 하나님의 хамгаалдаг. 말씀을 더 소망하는 사람이 나라를 지키는 겁니다. Бурхны үгийг илүү ихээр найдвараа тавьсан хүн хамгаалдаг. 여러분, 교회는요 Чуулган нь 돈 많은 사람이 필요한 게 아니에요. мөнгө ихтэй хүн хэрэгтэй юм биш. 교회는 Чуулган нь 하나님의 말씀을 깊이 알기를 소망하는 사람이 필요합니다. Бурхны үгийг гүн гүнзгий мэдъя гэх хүн хэрэгтэй. 그런 사람이 교회에 많아야 됩니다. Тийм хүн л чуулганд очрох ёстой. 예. 그래서 청년회 때 Тийм учраас залуу үедээ 여러분 우리 있잖아요. бид бүхэн 원래 이렇게 좀 결심해봐요. энэ жилдээ нэг ингэж нэг шийдвэр гаргацгаая.
전화기를 좀 멀리하고 Гар утснаас хол байж 내가 말씀을 좀 더 깊이 알아야 되겠다. би үгээ илүү гүн гүнзгий мэдээ. 그런 소망을 할 수 있으면 시편 119편을 한번 암송해 보셔요. Тийм найдварыг тээцгээрэй. Хэрэв боломжтой гэх юм бол дуулал 119-р бүлгийг бүгдийг нь 그리고 чийжлээрэй. 정말 여러분 주님 앞에 멋진 청년이 될 겁니다. Тэгэхэл юм бол та бүхэн эзний өмнө үнэхээр мундаг залуу бочууд болох болно. 자, 그리고요. Тэгвэл 여러분 청년일 때 어떤 소망을 좀 가지면 좋겠냐면 та бүхэн залуу үедээ ямар найдварыг тээвэл дээрвэ гэх юм бол 영혼을 건지고자 하는 소망을 좀 가져보셔요. сүнсийг аврая гэх найдварыг 내가 한 тээцгээрэй. 사람의 영혼이라도 건져야 За 되겠다. би нэг ч болтгоо хүний сүнсийг аврая. 로마서 9장입니다. Ром 9-р бүлэг. 로마서 9장에 바울 사도의 소망이 나오잖아요. Ром 9-р бүлэг дээр Илч Паулийн тэгвэл найдвар нь гардаг. 로마서 9장 Ром 9-р бүлэг 1절로 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл. 로마서 9장 1절로 3절. Ром 9-ийн 1-ээс 3. 찾으셨습니까? Олцгоосноо. 찾으셨어요? Олсноо. 자, 다락만 한번 읽어봐요. 다락한 교회. За зөвхөн дархан чуулгал уншиж цаая. 다락한 교회만 읽어봐요. Зөвхөн дархан чуулгал уншиж цаая. 자, Би худал яриагүй. Христ дотор үннийг хэлж байна. Миний мөс чанар ариун сүнсээр надад гэрчилж байгаачлан зүрхэнд минь маш их уутгар гуниг байнгын зовөр байна. Мах биеэрээ миний хамаатан болох ахан дүүсийнхээ төлөө би Христэд салгагдаж өөрөө хараал болох минь гэж хүсэж байна. 자, 여기 보셔요. Нашаар 바울 사도의 소망이 뭐였냐면 Илч Паулийн найдвар хүсэл нь юу вэ гэвэл 자기가 그리스도에게서 끊어진다 할지라도 영혼을 건지는 거였습니다. өөрөө Христэд салгагдаад ч болтугай хамаагүй сүнсийг аврах. 그죠? Тийм 예, биз дээ. 그것이 바울 사도의 소망이었습니다. Энэ бол Илч Паулийн хүсэл найдвар нь байна. 그래서 하나님은 그 바울 사도에게 수많은 영혼을 붙여주셨습니다. Тийм учраас л Илч Паулд бурхан маш олон сүнсийг даалгаж 예. өгсөн. 왜? Яагаад? 자기가 그리스도에게서 끊어질지라도 한 사람의 영혼이라도 건지기 소망했기 때문에. Өөрөө Христэд салгагдаад ч болтугай нэг болтугай сүнсийг аврая гэх нь найдвар хүсэл нь байсан учраас. 여러분 모세도 그랬잖아요. Мосож гэсэн тийм биз дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 자기가 하나님으로부터 하나님의 생명책에서 지워진다고 해도 Өөрийн нэр амийн нэрнээс устгатлаад алга боллоо ч гэсэн. 영혼을 알겠다, 건지기를 모세도 원했습니다. 모세도 영혼을 건지기를 원했던 거예요. Мосож гэсэн сүнсийг аврахыг хүссэн юм. 예. 여러분 젊을 때요. Залуу байх үедээ 내가 한 사람의 영혼도 건져야 되겠다. нэг хүний сүнсийг ч болтугай аврая байж. 자, 여기 보셔요. Нашаар цай. 한 사람 소개해 보겠습니다. Нэг хүнийг танилцуулъя. 오늘 오전에 Өнөөдөр үдээс 아마 өмнө 들어보셨을 거예요. за магадгүй сонссон баха. 이 사람이 누구냐면 Энэ хүн хэн бэ гэвэл 구세군을 만들었던 윌리엄 부스입니다. тэр авралын армийг үндэслэгч Вильям Бут байна. 여기에 이 사람 이런 이야기 하잖아요. Энэ хүн ийм зүйлийг хэлсэн 어떤 байна. 사람의 소망은 예술에 있습니다. Зарим хүнийхээ найдвар нь инхөө урлаг байна. 어떤 사람의 소망은 명예에 있습니다. Зарим хүнийхээ найдвар нь нэр алдарт 어떤 байна. 사람의 소망은 재물에 있습니다. Зарим хүнийхээ найдвар нь эд хөрөнгө баялагт байна. 나의 소망은 Харин миний найдвар нь 오직 영혼에 있습니다. зөвхөн сүнсэнд байна. 왜요? Яагаад юм бол? 이 세상에서 가장 귀한 것이 영혼입니다. Энэ ертөнцийн хамгийн эрхэм үнцэнтэй зүйл нь сүнс учраас. 그래서 Тиймээс 이 윌리엄 부스는 자기의 소망이 영혼에 있다고 이야기한 겁니다. энэ Вильям Бут нь миний найдвар сүнсэнд байна гэж хэлж байна. 여러분의 소망은 어디에 Та 있습니까? бүхний найдвар хүсэл нь хаана байгаа вэ? 여러분의 소망이 명예에 Та 있습니까? бүхний найдвар хүсэл нь нэр алдар дээр байна уу? 여러분의 소망이 이 세상의 재물에 Та 있습니까? бүхний найдвар нь энэ газар дээр эд баялаг эд хөрөнгөд байна уу? 여러분 우리요 Бид бүхэн 영혼을 향한 소망을 좀 가져봅시다. сүнс рүү хандсан найдварыг тээцгээе. 이번에 한국에서 비행기 사고가 있었습니다. Энэ удаад Солонгос нисэх онгоцны нэг сүрсэн штэ тийм ээ. 들으셨습니까? Сонсноо? 예. 180명 가까운 사람이 죽었습니다. 180 гаруй хүн өгсөн. 그런데요. Гэтэл 그 비행기에 тэр нисэх онгоц нь 18명의 가족이 그 비행기를 타고 여행을 갔었습니다. 18 гэр бүлийн 18 хүн тэр онгоцонд суугаад явж байгаа. 17명은 그 비행기를 탔고 Тэгээ 17 хүн нь тухайн онгоцонд суусан. 한 명은 다른 비행기를 탔습니다. Нэг хүн нь өөр нисэх онгоцонд сууж байна. 17명의 가족이 다 죽었습니다. 17 тэр гэр бүлийн 17 хүн нь бүгдээрээ өөд болцоосон. 이 살아남은 한 사람이요. Тэр амьд үлдсэн ганц хүн. 자기 가족들이 비행기 사고로 죽었다는 소식을 듣고 Өөрийнх нь гэр бүлийн нисэх онгоцонд сүрээд өөд болсон гэх мэдээг сонсоод 거기로 왔습니다.
тухайн газар нь яваад 근데 이 очихлоо. 사람이 울면서 뭐라고 이야기하냐면 Тэр хүн уйлангаа юу гэж ярьсан бэ гэх юм бол 나 혼자 살아남았다. би ганцаархнаа амьд үлдчихлээ. 다 죽고 나 혼자 살아남았다. Бүгдээрээ өөд болоод үхээд би ганцаархнаа амьд үлдчихлээ. 그 사람이 막 울면서 그 이야기를 하더라고요. Тэр хүн нулимс туслуулан уйлангаа тэгж хэлж байлээ. 여러분 보셔요. Хартаа. 여러분의 가정에서, Та бүхний гэр бүл дотроос, 여러분의 학교에서 та бүхний сургууль дотор, 여러분 혼자 살아남고 다 지옥 가는 사람 아닙니까? та бүхэн ганцаархнаа амьд үлдчих бүгдээрээ там руу явчих юм биш үү? 우리가 주님 앞에 갔을 때요. Бид бүхэн эзний өмнө очиход 내 가족 중에서, миний гэр бүл дотроос, 내 학교의 친구 중에서 миний сургуулийн найзууд дотроос 나만 천국 갔고 다 지옥 갔습니다. би л ганцаархнаа девач нар бол бүгдээрээ там руу явчихлаа. 여러분 그럴 수 있지 않겠어요? Тийм байж болохгүй гэж юу? 나만 살아남았다고. Би л ганцаархнаа амьд үлдчихлээ. 여러분의 학교에서 Та бүхэн сургууль дотор 구원받은 사람이 있습니까? аврагдсан хүн байгаа юу? 여러분은 한 사람의 영혼을 건졌습니까? Та бүхэн нэг хүний ч болтохоос үнсийг аварсан уу? 여러분 천국 가면요 Девач нар очих юм бол 이렇게 한다고 하잖아요. ингэнэ гэж хэлдэг өстэй. 천국 문을 지키는 천사가 그렇게 이야기한답니다. Деважингийн өө талгыг сахидаг тэнгэрэлж ингэж хэлэх болно. 수고하셨다고. Хичээлээ. 정말 수고하셨다고. Үнэхээр хичээлээ. 그런데 그 천국 문을 열어주면서 이렇게 물어본답니다. Гэтэ Деважингийн өө талгыг нээнгэ ингэж хэлэх болно. 혼자 오셨습니까? Ганцаархнаа ирсэн үү? 이렇게 물어본답니다. Ганцаархнаа ирж гисэн юм уу гэж асуух болно. 그러면서요. Тэгингээ 당신은 어떻게 혼자 올 수 있습니까? та яаж ганцаараа чадаж байна? 그 사랑하는 수많은 친구들을, Тэр хайртай маш олон найзууд, 그 사랑하는 가족들을 тэр хайртай гэр бүлийнх нэгэ 다 버려두고 бүгдийг нь хайж үлдээчихээд 당신은 어떻게 이곳에 혼자 올 수 있습니까? та яаж ганцаараа энэ газар ирж чадаж байна? 여러분, Та бүхэн 여러분의 학교에서 та бүхний сургууль дээрээ 정말 영생을 얻고 살아남은 사람이 있습니까? үнэхээр мөх эмээг олоод амьд үлдсэн хүн байна уу? 여러분의 가족 중에서 Та бүхний гэр бүл дотроос 여러분이 가진 그 소망을 가진 사람이 또 있습니까? та бүхний гэр бүл дотор ийм найдварыг тэгээд байж байгаа хүн байгаа юу? 주님 앞에 갔을 때요. Эзний өмнө очиод 어떻게 혼자 올 수 있냐고 물어보시면 яаж ганцаараа ирж чадаж байна гэж асуух болно. 무엇이라 대답할 겁니까? Юу гэж хариулах гэж байна? 여러분, Та бүхэн 우리 있잖아요. бид бүхэн 영혼을 향한 소망을 가지십시오. сүнс рүү хандаад найдварыг тээцгэн. 내가 한 사람이라도 살려야 되겠다. Би нэг хүнийг ч болтугай аврыг биз. 여러분, 이번에 그 비행기 사고 있잖아요. Энэ удаад нисэх онгоцны 이거 осол 그 비행기를 했던 조종사 있잖아요. тэр нисэх онгоцны жолооч байгаа тийм ээ. 그 사람이 왜 그렇게 했겠어요? Тэр хүн яагаад тэгсэн юм болоо? 한 사람이라도 살리고 싶었던 거예요. Нэг хүнийг ч болтугай амьд үлдээхийн тулд 한 사람이라도 살릴 수 있는 마지막 방법이었던 겁니다. нэг хүнийг ч болтугай амьд үлдээж болох эцсийнх нь арга байсан учраас 그래서 тийм ээ. 179명이 죽었지만 179 종다도 유수홍이 죽었어요. 179 хүн өгсөн боловч 그런데 гэхдээ 2명 살았잖아요. хоёр хүн амьд үлдсэн биз. 그러죠. Тийм биз дээ. 왜? Яагаад? 그 사람이 어떻게든 살려보고자 했기 때문에 두 사람 살아난 거예요. Тэдгээр хүмүүсийг яаж ч арга хэрэглээж болтугай амьд үлдээе гэсэн учраас л хоёр хүн амьд үлдэж байна. 네, 여러분 우리요. Бид бүхэн 그 조종사처럼 тэр жолоочтой 정말 내가 죽더라도 би үхдэг 내가 좀 байж байна. 힘들더라도 Надад хэцүү байлаач байна. 한 사람이라도 살려야 되겠다. Ганц хүний амийг ч болтугай аврыг 정말 байна. 한 사람이라도 천국 보내야 되겠다. Үнэхээр ганц хүнийг ч болтугай деваачнаар явуулъя байна. 내 친구 중에서 өөрийнхөө найзууд 내가 한 дотроос 사람이라도 살려내야 되겠다. ганц хүний амийг ч болтугай аврыг байна. 여러분 그 소망으로 기도하고 한번 전도해 보세요. Энэ найдварыг тээгээд нэг залбираарай. 그러면요 Тэгэх юм бол 주님이 영혼을 붙여 주실 겁니다. эзэн сүнсийг ирүүлэх болно. 그 소망으로 한번 살아보세요. Ийм найдвараар нэг амьдраад үзье. 여러분 이 세상에서 Энэ ертөнцид 천국에 들어가는 건 사람밖에 없습니다. деваачнаар яваад байгаа нь хүнээс өөр байх. 그러잖아요. Тийм биш үстэй. 그 사람에게 소망을 두고 살아야 되는 거예요. Тийм хүн рүү хандсан найдварыг 그 тээгээд 사람의 амьдрах хэрэгтэй. 영혼을 향한 소망을 두고 살아야 됩니다. Тэр хүний сүнс рүү хандсан найдварыг тээгээд амьдрах хэрэгтэй. 이 땅에 있는 것 중에서 Энэ газар дээр байгаа зүйлс дотроос 천국에 들어가는 건 사람밖에 없습니다. деваачн руу орох нь хүнээс өөр байхгүй. 그리고 Тэгээд 다섯 번째, тав дахь нь 여러분 이 청년에 대요 энэ залуу үедээ 회복에 대한 소망을 좀 가졌으면 дахин 좋겠습니다. сэргийа гэх найдварыг тээцгээе. 보세요. Харцгаая. 우리가 신앙생활 하다가 보면 Бид хөө итгэлийн амьдралаар амьдраад үзэх юм бол 죄를 지을 때가 있습니다. гим нүглийг үйлдчих үе байна. 예. 우리 중에서요 Бид бүхний дотроос 회복하지 못하고 거기서 끝나는 사람들이 많잖아요. дахин сэргийж чадахгүйгээр тэндээ дуусчихсан хүмүүс байгаа өстэй. 예, 여러분 그때 이걸 좀 기억하셨으면 좋겠습니다. Тэр үедээ энийг дурсаж санаж байгаасаа гэдгийг хүсэж байна. 보셔요. Харцгаая.
우리가 주님 앞에 죄를 지을 수 Бид 있습니다. хүн эзний өмнө гмийг үйлдчихэж болно. 근데 우리 하나님은 Гэтэ бид бүхний бурхан нь 소망의 하나님입니다. найдварын бурхан. 우리를 회복시키실 수 있는 하나님입니다. Бид бүхнийг дахин сэргээж чадах бурхан. 그래서요. Тиймээс 여러분이 어떤 죄를 짓는다 해도 та бүхэн ямар ч гэм нүглийг үйлддэг байлаа. 우리 하나님은 소망의 Бид 하나님이시니까 бүхний бурхан найдварын бурхан 우리를 учраас 다시 회복시켜 주실 수 있습니다. бид бүхнийг дахин сэргээж чадах юм. 그래서 넘어졌을 때 그 Тиймээс бүдрээд унчих үедээ 회복의 소망을 꼭 가지시면 좋겠습니다. дахин сэргэлтийн найдварыг заавал тэгээсэй гэдгийг хүсэж байна. 여러분 가론 유다가 Искати Юдаас 왜 자살했냐면요. ягаад амиа хорлсон бэ гэвэл 가론 유다는 그 회복에 대한 소망이 없기 때문에 자살한 거예요. Искати Юдаас дахин сэргэлтийн найдвар байхгүй байсан учраас амиа хорлчихсан. 근데 베드로는요. Харин Петр 그 회복에 대한 소망이 있었던 겁니다. дахин сэргэлтийн найдвар байсан. 그죠? Тийм үстэй. 그래서 그 베드로는 예수님 부인했지만 회복할 수 있었던 거예요. Тийм учраас л Петр Есүсийг үгүйсгсэн боловч дахин сэргэж чадсан. 요한복음 Йохан 21장을 보겠습니다. 21-р бүлгийг харцгаая. 요한복음 21장에 Йохан 21-р бүлэг дээр 부활하신 예수님이 베드로를 만나시는 장면이 나오잖아요. дахин амьдсан Есүс Петртэй уулзаж буй үйл явдал гарч байна. 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 1절만 읽어볼게요. За нэг л ишлэлийг уншъя. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусгаад Есүс Симон Петр, Йоохны Симоно, чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу гэж асуухад тэр тийм ээ эзэн, танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түнд хорогнуудыг минь тижээ гэлээ. 자, 여기 보셔요. Нашаар цаагаарай. 이 아주 유명한 Энэ бол 구절이잖아요. маш 알дартай ишлэл 예, үстэй. 부활하신 예수님이 베드로를 만나셨습니다. дахин амьсан Есүс Петртэй уулзсан. 그리고 그 베드로에게 예수님이 3번 물어보셨습니다. Тэгээд Есүс Петрээс 3 удаа асуудаг. 뭘 물어보십니까? Юу гэж асуусан байна вэ? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 예수님이 그걸 물어보셨습니다. Есүс үүнийг асуусан. 좀 보셔요. Харцгаагаарай. 예수님은 있잖아요. 예수님은 Есүс 내가 과거에 무슨 죄를 지었느냐 거기에 관심이 있는 게 아니에요. би өнгөрсөн үйл явдалд ямар гэм нүгэл хийсэн бэ? Энэ анхаарлаа тавьдаггүй. 예수님은 베드로에게 너 나 부인했지 그걸 물어보신 게 아니잖아요. Есүс Петр чи намайг үгүйсгсэн биз дээ гэж асуугаагүй. 예수님은 Есүс 너 지금 나를 사랑하느냐? чи одоо намайг хайрлаж байна уу? 예수님은 그걸 물어보셨습니다. Есүс үүнийг асуусан. 예. 자 보셔요. Нашаарцгаая. 여러분 보셔요. Тав хараарай. 우리는 있잖아요. Бид бүхэн 우리의 과거에 관심이 많아요. бид бүхэн бол өөрсдийнхөө өнгөрсөнд анхаарлаа хандуулдаг. 아, 내가 이런 죄를 지은 사람. Би ч нэг ийм гмийг хийчихсэн 내가 шүү дээ. 주님 앞에 이런 실수를 한 사람인데. Би эзний өмнө нэг ийм алдаа гаргачихсан. 우리는 내 과거에 관심이 많거든요. Бид хүн өөрсдийнхөө өнгөрсөндөө анхаарлаа тавьдаг. 베드로도 그랬던 겁니다. Петр ч гэсэн 근데 тэгсэн. 예수님은요. Харин Есүс 베드로의 과거에 관심이 있는 게 아니에요. Петрийн өнгөрсөнд нь анхаарлаа хандуулаагүй. 베드로야, Петрээ, 너 지금 나 사랑하니? чи одоо намайг хайрлаж байна уу? 주님은 우리의 지금에 관심이 있습니다. 지금. Эзэн бид бүхний одоод анхаарлаа хандуул. 그죠? Тийм үстэй. 그렇게 물어보신 겁니다. Тэгж асууж байна. 그 사랑이 있었기 때문에 Тэр хайр байсан учраас 베드로는 회복할 수 있었던 거예요. Петр дахин сэргэж чадсан. 우리가 신앙생활 하다 보면 Итгэлийн амьдралаар амьдраад үзэх юм бол 실수 안 하면 좋죠. мэдээж алдаа гарахгүй байвал сайхан. 넘어지지 않으면 좋죠. Бүдэрч унахгүй байвал сайхан. 자, 그런데 гэхдээ 실수할 수 있고 алдаа гаргачих болно. 넘어질 수 있습니다. Бүдрээд унчихч болно. 그때요. Тэр үед 주님 이렇게 물어보십니다. эзэн ингэж асууна. 너 지금 나 사랑하니? Чи одоо намайг хайрлаж байна уу? 그때 네가 무슨 죄를 지었느냐 물어보시는 게 아니에요. Тэр үед чи ямар гэм нүгэл хийсэн бэ гэдгийг асуухгүй. 너 지금 나 사랑하느냐 물어보십니다. Чи одоо л намайг хайрлаж байна уу гэж асууна. 그리고요. Тэгээд 예수님 뭐라 하셨습니까? Есүс юу гэж хэлэх бол? 내 양을 먹이라. Юу гэж хэлж байгааг бол хондийг минь хоргонуудыг минь тижээ. 여러분 보세요. Тав хараа. 예수님이 베드로를 회복시켜 주셨다는 증거가 뭐냐면 Есүс Петрийг дахин сэргээж өгсөн гэх нотолгоо нь юу вэ гэх юм бол 주님이 베드로에게 주님의 일을 맡겨 주셨다는 겁니다. эзэнд Петр эзнийхээ ажлыг өөрийнхөө ажлыг даалгаж өгсөн. 내가 너를 용서한다. Би чамайг уучлаж 주님 그렇게 말씀하시지 эзэн 않았죠? тэгэж хэлээгүй үстэй. 예. 내 양을 먹이라 하셨습니다. Хоргонуудыг минь тижээ. 주님의 일을 맡겨 주셨죠? Эзний ажлыг даалгаж өгсөн байгаа. 그게 주님이 베드로를 용서하신 겁니다. Тэр нь Петрийг уучлсан гэсэн. 보셔요. Хардаа. 우리가 죄를 짓고 넘어질 수 있습니다. Бид хүн гэм нүглийг хийчихэд бүдрээд унчихж болно. 그런데 гэхдээ 주님은요. харин эзэн 너 지금 어때? 지금. чи одоо 너 지금 나 사랑하니? чи одоо намайг хайрлаж 너 байна уу? 지금 어때? Чи одоо ямар байна вэ?
네가 옛날에 그렇게 살았었는데 За чи би бол дээр үед ингэж амьдарсан. 너 지금 어때 지금? Тэгвэл одоо яг ямар байна вэ? 예, 그거 물어보십니다. Үнийг л асууна. 그리고요. тэгвэл 교회 안에서 чуулганд 주님이 дотор 나에게 일을 맡겨 주셨잖아요. эзэн надад өөрөх албыг даалгаж өгсөн 왜? байна шүү дээ. Яагаад юм бол 용서하신 겁니다. уучлалчихсан. 내가 지금 교회 안에서 봉사하고 있다면 би одоо чуулган дотор үйлчлэл хийж байгаа бол 그건 주님이 나를 용서하셨다는 가장 큰 증거입니다. энэ бол эзэн намайг уучлсан гэх хамгийн том нотолгой баримт нь юм. 예, 베드로 그렇게 해주셨잖아요. Петрт ингэж хийж өгсөн байна шүү дээ. 보셔요. Хараарай. 여러분 이 구절을 한번 읽어보세요. Энэ ишлэлийг нэг уншицгаагаарай. 자, 제가 말씀을 하나 띄워드릴 겁니다. За би энэ дэлгэцнэр гаргаж үзүүлэх 예, болно. 한번 읽어보셔요. Нэг уншицгаая. Эзэн намайг авралсандаа харамсаж байсан удаагүй. 예, 주님은요 Эзэн 나를 구원하신 것을 한 번도 후회하신 적이 없습니다. намайг авралсандаа ганц ч болтгоо удаа харамсаж байгаагүй. 아셔요? Мэдэж байна уу? 아십니까? Мэдэж байна уу? 예. 여러분 주님은요 Эзэн 베드로를 부르신 걸 한 번도 후회하신 적이 없습니다. Петрийг дуудсандаа ганц ч болтгоо удаа харамсаагүй. 예, 주님은 Эзэн 나를 구원하신 것을 한 번도 후회하신 적이 없습니다. намайг авралсандаа ганц ч удаа харамсаж байгаагүй. 예. 내가 그렇게 살았어도, Би ингэж амьдралаа ч 내가 гэсэн. 그렇게 넘어졌어도 Би тэгж бүдэрч унчихсан байлаа ч гэсэн. 주님은요 Эзэн 한 번도 나를 구원하신 것을 후회하신 적이 없습니다. ганц ч болтгоо удаа намайг аварсандаа харамсаж байгаагүй. 여러분 우리에게는 Бид бүхний хувьд 희망이 있습니다. найдлага байна. 무슨 희망? Ямар найдлага юм болоо? 예, 회복의 희망이 있습니다. Дахин сэргээж өгнө гэх найдлага байна. 왜요? Яагаад? 예, 주님 나를 사랑하시니까. Эзэн намайг хайрладаг учраас. 여러분을 사랑하시니까. Та бүхнийг хайрладаг учраас. 그래서 Тиймээс 넘어지지 않으면 좋겠지만 бүдэрч унахгүй байвал сайхан боловч 혹시 넘어지더라도 магадгүй бүдрээд унлаач гэсэн. 그 회복에 대한 소망을 꼭 품고 살아가셨으면 좋겠습니다. Дахин сэргээний гэх найдварыг тэгээд амьдрцгаагаа 아시겠습니까? ойлгож байна уу? 예, 그래서요. Тиймээс 아버지를 떠났던 탕자가 돌아왔던 것처럼 аавыгаа орхиод явсан хүү эргээд ирсэнтэй адилхан 변함없이 우리를 주님 사랑하시니까 хувиршгүйгээр бид бүхнийг хайрладаг учраас 다시 일어나십시오. дахиад босцгоо. 예, 그 일어나는 용기를 가지십시오. Дахиад босчихё гэх эр зоргийг 그 тэцгээгээр. 회복에 대한 소망을 가지십시오. Дахин сэргийнэ гэх найдварыг тэцгээгээрэй. 그죠? Тийм үстэй. 그래서 청년회 때요. Тиймээс залуу үедээ 정말 유혹이 많은데 энэ залуу үед үнэхээр уруу татлага их бий. 무너지지 마시고 Бүдэрч уналгүйгээр 그 회복에 대한 소망을 품으시고 дахин сэргэлтийн найдварыг тэгээд 다시 일어나셨으면 좋겠습니다. дахиад босоосоо гэдгийг хүсэж байна.